Siphinde sibingelele njalo kubabukeli bethu beDr Ngonyama TV. Namhlanje ngani zakwethu nihleli nami uSibane Sinamandla mfoka Dube. Ngiqale nje nginibulise ngihleli nengudlungudlu imoto enkulu uDr Ngonyama bese kusiba noDr Sthathu. Bafowethu namhlanje siyahlola uhlelo lwethu namhlanje siyahlola ngakho ke ngicabanga ukuthi bonke abantu abasibukele njengamanje mangabe ufisa ukuhlolelwa sizozisho inamba la ekhaya bese ukuthi ke sizokubuza umbuzo ubusiyaphendula njengamanje ngizoqala ukuthi ngidedele uDr Ngonyama ebulisa abantu ukwenzela ukuthi bonke abantu emakhaya bekhululeke ngoba phela ikhona ingudlungudlu sinayo la ekhaya namhlanje. Dr Ngonyama ake sibingelele kubantu abasibukele njengamanje emagumbeni amanomhlaba. Ingudlungudlu kwele imoto enkulu abnormal ethwala ezinye imoto i-automatic umshini oyishintshayo incwadi encane engafundeki ehlele bakwazi namadoda bebayifunda bahluleka nama. Sibingelele bonke abantu manje njengoba beshilo ukuthi makushaya isikhathi sizobe sinabantu lapho sisikhona sizohlola abantu futhi sibe nabohlelweni kakhulu ngoba abantu abaningi kunabantu ukukhehla abaye befuna ukuhlola kube ukuthi abanye abantu bashawe imali noma basedini ukuthi bahlolelwe. Njengamanje ke sekuyisikhathi engithe mina kuzoqophe Umlando noma ngithe wonke umuntu esicela ke nomuntu ongenayo aphinde abize abanye abantu ashare le video ukuthi basondele abantu babe kanye nathi kulolu hlelo mangabe sizohlola namahlola abantu. Uqophe Umlando ngempela namhlanje Dr Ngonyama. Ngithi mina abantu abaphila abantu ngoba siyazi ukuthi bayaphila la ekhaya nawe usengaphila lapha uDr Ngonyama sihamba noDr Sthathu. Ngizofisa ukuthi ke Dr Sthathu uyibulisa abantu ngoba bayangena laphana. Ngicela ke ngani zabo ningakhohlwa njalo ukuthi nishare kwabanye ukuze sibe nabo namhlanje ngoba namhlanje ngempela uqophe Umlando abantu ufuna behlolwe live namhlanje bukhoma abantu bebhekile. Dr Sthathu sicela ukuthi ubulisa abantu. Ake sibingelele Sibane Sinamandla siyabingelela kakhulu uDr Sthathu lo owazwayo ukuthi uthola la indawo laseKahlewa ngePola Park la khona isithi khona masifika la kwa Dr Ngonyama siyaphila naDr Sthathu siyaphila amadoda lawa aphilisa nangenamona siyabingelela konke umuntu isiphileni ke lesisa thulile emhlabeni sophilisa abantu la khona kuthi umuntu ubophe kanjani wathi uvale kanjani kodwa sinandaba namthakathi namkhunkulu siyaphilisa thina ukuthi umuntu asinde ngalento ayifunayo futhi aphinde ayithole ngoba kubalekile ukuthi umuntu into ayifuna aphinde ayithole futhi asizakale abone imehluko so ngamanye amazwi siqonda ukuthi yonke into umuntu ayifunayo iyatholakala kwaDr Sthathu. Asibonge Sibane Sinamandla. Siyabonga kakhulu lapha kuDr Sthathu ebulisa abantu. Ngithe mina namhlanje uqophe Umlando Dr Ngonyama. Kunjalo uqophe Umlando Dr Ngonyama ngizobizela abantu inamba abazosithinta kuyona ukuze umuntu sizombuza umbuzo mawuphendula ubusiyahlolela. Inamba esizoyibiza njengamanje ithi yona 071 811 9817. Ngizobuya ngiyiphinde njalo ithi yona 071 811 9817. Dr Ngonyama abantu ngiyazi ukuthi njengamanje babukele manje bafisa ukusizakala njengoba ngiphethe namhlanje ngifisa ukuthi njengamanje uxoxe nabo abantu ngoba njengamanje abantu bazofona silindele ama-calls njengamanje akuxoxa nabo ngemsebenzi esiyenza lana ekhaya kungenza namhlanje khona umuntu mhlawumbe omusha ofika khona khe yebo noma siyamukelana okay. Siyabonga ngani zakwethu ukuthi nisibekezelele sihlishwa yi-network. Ngizocela ukuthi obefona aphinde efone. Siyabingelela sizama ukuthi sibambe esimtholayo njengamanje.
Siyabulisa. Yebo thokoza mkhulu. Yebo. Yebo sikhuluma nobani? Ubani? Sivuyise Thembisa. Yebo. Khehla siyabonga ukuthi usithinte. Ngamzakwethu socela ukuthi abafonayo njengamanje sidedelaneni sizokwazi ukuthi sikwazi ukuthi sibambe umuntu ngamunye. Ngizocela ukuthi Khehla singakaqali nje ukuthi siqhubeke ngomsebenzi. Sizobuza ukuthi ngabe uDr Ngonyama noDr Sthathu uyakwazi lapha abatholakala khona ngomsebenzi. Yebo ngiyabazi basejimini ngike ngawabavakashela ngikhohliwe nandawo but ngiyabazi ukuthi bahlala kuphi. Okay. Kusho ukuthi ke namhlanje angaya sikwazi ukuthi ngithi mina bekuhlolele ngoba ngidinga impendulo eyangempela kwenzela ukuthi ngikwazi ukuqhubeka nayo. Kumbe ithi ngiyakunikeze uzwelo bekuthatha mkhulu. Ngicela ukhulume nayo Khehla. Yebo Khehla, igcina igama lesibongo. Umgodi. Manje Khehla uma usakhuluma wena noma usasho igama lathi izokuphila. Ngabe ngibamba mina into elusizi phezulu enhliziyo yakho manje umuntu engaphinde ngithi mina uma usangena wena ngizonto into okuhlupheka ephinde bese kwembatha noma bese kuhlala nje umuntu engaphinde ngithi mina uyazi baba uma esangena nje umuntu engaphinde ethi yazi mina ngifuna u1 no2 no3 empilweni kodwa manje kuphinde kungahlakani lathi izophila. Kwamanje uyabamba vele lento wena nje umuntu engaphinde ngithi mina uyazi baba ngaphinde ethi yena uyazi mazoshona ilanga mina ngizoya ebuthongweni kubuye kwena nje umuntu engaphinde ethi kwabantu bakithi abangaseke emhlabeni baphinde bengafiki noma ngiphinde ngabaphula lathi izokuphila uma sisakhuleka manje njengomuntu usabathe uhlanganisa impilo uphinde kume noma mase bathe ufuna ukuya phambili aphinde ethi yazi mina impilo yami sabathe ngiya phambili ufuna umuntu omile lathi izokuphila yabamba manje ngoba khona into yokubelethayo kwabi kahle njengamanje uma usaloku ungena lapha njengomuntu engaphinde ngithi mina uyazabe ngihlonze nje kubantu abazomathandele ngoba abantu abaphilayo ngoba ungaphinde ethi yazi mina mangisabathe ngiyaphambili ngifuna umuzi kababa afuna ukuya phambili lathi izokuphila funa kwenzeke vele ngoba ikhonto esibopho elokubamba Khehla uma usangena lapha njengomuntu yazi kuyenzeka ngabe ngithi ngikhuluma isibambe lento elidlo kodwa elidliso kahle eyangena kuwena ngephupho kuba manje kuwena iphela into zakho uma sabathe wena uya phambili lathi izokuphila iyabamba njengoba sabathe namathiwa beluphalaza kuba izobuhlungu phakathi ba ikhonto edlise kuwena ezikuthwebule njengomuntu engabe ngithi mina uyazi bamethe na unyokha iminyango ufuna ungena kuba ngathola into yahamba nayo lathi izokuphila imani ikhona into yangeza zidlisa manje iyaphinda ukubona kuyena ibamba kabi ngoba ibhangisa into zakho manje basikhuleka lathi izokuphila uyazi baba ngathi mina kwasemalini ngibambe yaphinda lathi izokuphila funa kwenzeke vele ngoba ikhona lento iyangena kabi kuwena efanele into zakho ingongithemba noma ungena ngizoyinto ukubalisa noma into elusizi abambayo umuntu engabe ukuthi mina ngabe siyakwembula. Ngiyabuza futhi ukhuluma zona yizwa vele lezo sikhulumayo. Nama ngazi ukuthi kahle ngizobamba kuphi ngekuphi ngazi ukuthi ngiphuma kanjani kulesimo. Kahle Khehla musa khuluma lathi izophila. Ngabe ngithi mina ibambe into yidlisi uyabona wena befaka isikhathi ukuze ungazifundisa isifuba noma uzongathi isifoni sakho inkonzo engaphakathi lathi izophila imani. Ikhona into engathi ilidlisa ganga engene kabi kuwena obekuyinto abakumele becontrole ngayo noma bekulawule ngayo. Yebo mkhulu. Kusiyami. Usekhona Khehla? Yebo usekhona mkhulu. Bathina ngikhambe kubambe manje. Bathi ngiyabuza. Lungile Khehla, awusibamba esiphumile ohlelweni, lungile unqabe esigodlweni uyakwazi Khehla, lungile. Okay, ngibone ngathi kumele ngifuna ngithuba ngifike lapho kuwe mkhulu ngoba
kulungile khe. Siyabonga kakhulu umlaleli wethu oqeda kuphuma njengamanje. Ngicela ukuthi ke ngani zakwethu nibekezele kakhulu ngoba kuqopheka umlando namhlanje ifoni iringa njalo. Ngizocela ukuthi ngibambe lana nangokhona sizo ukuthi ukuphi. Ngani zakwethu ningakhohle ukuthi ngithe mina ngihamba no Dr. Ngonyama no Dr. Sthathu sizoqopha umlando namhlanje ngokuhlola live silapha ku Dr. Ngonyama TV. Siyakwamukela yebo siyakwamukela mkhulu njani? Yebo ngabe sikhuluma nobani khehle? Umxolisi wakuphi? Okay. Siyabonga khehle ukuthi ushayele. Namhlanje sisiphilisa abantu live mfowethu. Ngithi mina kuwena sizothanda ukuthi sikubuze ngiqala umbuzo ngaphendula ukuthi amakhehla ekusize. Umbuzo nje sinawo ukuthi ngabe uyamazi uDr. Ngonyama noma uyamazi uDr. Sthathu batholakala kuphi nendawo? Ubani? Yeah, okay. Siyabonga kakhulu kehla. Kusho ukuthi ke usenhlanhleni namhlanje, usenhlanhleni mfowethu ukuthi nawe uthole ukuphila. Manje uthe ubani igama lesibongo? Umxolisi. Siyabonga kehla. Yeah. Siyabonga kakhulu ke kehla. Ngizothetela uDr. Ngonyama no Dr. Sthathu ukuthi bakusize mfowethu, bekusize kakhulu njengamanje ngoba sikhuluma nawe live. Utheba umxolisi wakabani? Baba umxolisi wakampeleleke lathizwi ukube bekwenzeka ngabe siyakhuleka thina sikhuleke kakhulu. Ngoba kukhona into yokudladla mfethu ehlalapho kuwe emzimbeni njengomuntu engithi mina yazi izinto zakho mfethu ziyaphakama ziphinde zishone phansi njengomuntu owake kakho. That is manje ikhona into evuka iphenduke ibe ukuningi. Yazi umuntu ongezwa kahle uzothuna ikhona into yobuchitho evuka ihlale phezu komzimba wakho. That is manje akusibo ubuchitho mbalo ngoba into eyisibopho lele phinde ihlale phezu komzimba wakho bese ngathi zonke izinto zakho Fela ziphaka kube sathi ziphinde zibe nesibopho phakathi njengento ephinde ihlakazeke ngoba ngizolento enamaplan wakho kube sengathi la ungahlahla kube nomuntu ungaba umuntu obanamaplan kodwa aphinde ashone phansi kube sengathi kuphaba lento ewumuntu ekabakho mfowethu iphinde ishone phansi lathi manje ngizominto manje mfowethu sathi uyayibeka wona iphinde kube sengathi iyadleka silole ngigane lathi manje ngabe sikhuleka kakhulu ngoba ikhulento ewuqala mfowethu ethithile eyikhaya lakini mfowethu bese ngathi mina ngabe ngithi mina bebefuze engihlaze ke ninaphakathi bese ngathi noma uyaphuma uyokuyimela uyakhinda noma uyaphinde uyaphuma ukuyimela uyakhinda ngathi mina izwi usho kanjani mawusho nje lathi ngicela kukhona into ukukhuluma bethu emuva mfowethu lapho khona ekusekelweni khona seni nginovuka manje uphinde kumanga kuzibambe into eyisidala kube sengathi mani ngeke kwasebantu bese ngathi baphinde kuba bezitha phezu komzimba lathi sibona sikhulume lento manje izitha phezu komzimba khona mfowethu bese ngathi uhamba nabantu abangasekho emhlabeni baphenduka babe yithunzi kuona lathi sibona kusile ithunzi kodwa lento esibo phezu baba ukuthatha esivuka manje bese ngathi isibo ubuchitha phezu komzimba kube sathi umzimba khona uzohlala phinde wena umela lathi sibona hayi wena umela kodwa lento evuka manje bokuchitha bese phinde ba umbanga phezu kwelikhaya bese ngathi manje lihlala sathi izinto zenza phakathi phinde zivale nethi into kupheka ngani noma
kwashona nekhaya noma kunabantu abaphinde bashona nekhaya kinabhola uthi na izala khona lathi izona bese ngathi ngabe siyakhipha thina sithi hayi akenqondo evuka komzimbeni wakho iphinde ibe ubulala phezu komzimba wakho wasemzimbeni kube sengathi wona umzimba wakho ungathatha kube sengathi umuntu okhathalakho noma engazi ukuthi ukhathazwa yini lathi izimali ikhwento ehlala kuwe mfundise ekutshontsha kuhle umuntu athi imthinta salivale kube sengathi ngoba umuntu waphinde yena sisikhathi angiphilisani nabantu noma kube sengathi mina ngasuka abantu abaningi ngoba kube sengathi ikhwento engephusa khona lathi izimali ikhwento ukuthi lapho mfowethu ephinda ephenduke ngumona phezu komzimba wakho kube sengathi ndame ezinqobo into yokufa imbala enhlahlani nilandile kube sengathi ngabe simfamile ezizingozi lathi izimali asikhuluma nje mfowethu nizilandile kahle ngoba ikhwento esiwo phela manje elokhu ihliziyo ikhala ke kube sengathi nami ningaphinde nihlizeke nonke njengoba abaqhelela nakho nathi asikhulumisise mfowethu ngoba nje isisiwe bhoka kuqhubisa sikwenze kwana kube sengathi ungagcina ungasawazi ungathi no wrong kube sengathi noma uthi uthandana nabantu besimama bese ngathi ningathandana mfowethu uphinde uhlukane nabo njengoba ngithi into temporary lathi naye ngoba kukanjani ngoba nawe uyafuna wakhala umuzwa wakhe kube sengathi manje iyaphinde yaqiqiyama le dazi ngisho isibamba into esinye sakho mfowethu kube sengathi wesinye isikhathi sakho ungaphinde ngomela amandla akho lathi nihlala kahle into ba ikhulile entombi zilisavile kodwa ephinde kwa ibe kulwana kodwa ukuthinta kakhulu into esitsha kube sengathi nomfowethu awunasesekelo ilonto futhi esesingayikhuluma kodwa manje ibhlungu ngoba manje ibambe into enhlanhla futhi nezinto zakho uma uthi phambili bese ngathi zingabopheka ziphinde zime futhi bese ngathi izinto zakho zonke ozenzayo ngaphinde uthi hayi ngiyazenza kodwa bese ngathi ngiphinde ngiqala phansi kodwa ke phambili athi izimana susele into ubunengiso ehliza yonke into empilo yakho amen. Siyabonga kakhulu Khehla, siyabonga kakhulu. Ningakhohlwa njalo ukuthi ngithe mina namhlanje siqopha umlando ku Dr. Ngonyama TV. Njengamanje njengoba esiqeda ukusiza umfowethu, obefona. Siyamukela omunye, siyakwamukela Khehla. Yebo, njani? Siyaphila Khehla njani nina? Hayi ngempela mkhulu, ngikubele njengamanje mkhulu bawenzulayo mkhulu, angathi phela mkhulu kungakhona into oyolele online mkhulu. Khehla ngizokunikeza uDr. Ngonyama ekwazi ukuthi akusize njengamanje ngoba sisehlelweni namhlanje bayaphiliswa abantu bayaphila abantu ngoba nje sesiye sabamba abantu ababili njengamanje bonke bazosizakala ngendlela efanele Dr. Ngonyama uthe ubani Khehla? Okay, sibongiseni siyabonga kakhulu Dr. Ngonyama iyakhala Siyami Nkosi yami. awumamthini Uthi ubani Khehla igama sibongiseni. Okay. Manje masakhuleka Khehla angazi lathi izophila ukube kuyenzeka ngabe mina ngithi qala ake siqale siyofuna into engamanqiwa mangabe uthi wena ubiza le ndawo ebiza nje umuntu engaphinde ngithi mina uyazi kube kuyenzeka ngabe ngiphinde ngithatha into eyimoto ngiphinde ngiyofika endaweni yasenkandla angazi uhlala kanjani indawo yasenkandla ngoba ikhona into engihluphayo nje umuntu engaphinde ngithi mina kube kuyenzeka abe ngifuna isibongo sakabuyazi phezulu kwakho ngithi mina kanti baba inkandla nobuyazi bahlangana kanjani? Yebo, ukhabo mama wesibongo senkandla kamnyana. Mawuzobe ekhaya senkandla wena usho kahle Khehla ngoba iyangibamba lenze njengomuntu engabe ngithi mina ngabe ngikhuleka kakhulu ngiphinde ngithi ake sifike siyogida ekhaya ngoba ikhona into engabe ngiyithinta njengomuntu engabe ngithi mina ngabe ngivula nje nethuna ngoba ikhona into lesifazane odlule ngo-2017 wadlula kabi uDisemba 31 nathi sizophila ngabe siyamfuna ngoba ikhona ukuganga akathindwe kabi ozaphinda manje uvuka kabi ngoba uvuka njengomuntu ongathi ufane nobumbi ngoba uvuka manje uyalanda ngoba kuwena usakhuleka ithe uzophila ngabe ukhiphe into eyingozi ngoba ilo muntu onilandayo. Yebo mkhulu kunjalo ube kwashona ngo-2017 manje lo mfazi
kulungile khehla ngikuza kahle mawuthi ushone ngo-2017 ekhaya kulungile awuthathi inamba yethu ushayele khehla ngoba iyabamba abantu njengabantu mina engizofana nilandelana ngoba ngathi manje niyalandana nomunye mayishona ulande omunye kanti lo muntu uma uthole umfaka ushonile ubuya kabi manje kuwena ngoba ufake engozini kashe wena befuna ungene engozini yemonto ngoba ngifike imoto mina ebefuna ukuphendule kabi ikufake engozini wena imoto ukhulumke ngathi inganyama bempele iphume iyemathekini yaphela esikole omkhulu yabinqeka lekesi ukuthi babe sekulandelayo babe sekuba umama omzalayo naye wahamba ngayo futhi ingozi yemoto enkulu. Lungile khehla awushaye mesiphumile hlelo kulungile asingasizakali ngako. Alright mkhulu. Ngakusola khona ekuzitini mkhulu. Kulungile khehla sethi besithina eDelmo Park. Alright mkhulu ayibonga mina mkhulu. Kulungile. Siyabonga kakhulu ningakhohle ukuthi uDr Ngonyama noDr Sthathu batholakala eJimstini eDelmo Park ngithi mina bayaphila abantu namhlanje sizokwazi ukuthi sinibambe lidadela ngani zakwethu kwenzela ukuthi sikwazi ukuthi sinibambe nonke uDr Sthathu ukhona la ekhaya uDr Ngonyama ukhona Dr Ngonyama sizobamba nawo umunye njengamanje siyakwamukela yebo siyaphila khehla ngabe sikhuluma nobani fana futhi Faku yebo khehla ngabe utholakala kuphi uhlala kuphi ngokuhlala useThekwini siyabonga khehla ngabe uyamazi uDr Ngonyama noma uDr Sthathu eDenver okay khehla noma uhlala eDelmo yebo ngicela ukuthi mfowethu njengamanje ngihleli noDr Ngonyama kanti ngihleli noDr Sthathu Dr Sthathu ngizofisa ukuthi mfowethu usize nawe mfowethu yakhala awusiphile legama mfowethu uthobani wabani mfana futhi like lachiza ukuba bekwenzeka ngabe sivusa into eyisiphiwo kuwe emzimbeni njengomuntu engithi mina ikhona into ofuneka futhi iphinde ihlanjululwe phezu komzimba wakho njengomuntu engithi mina yazo ngempilweni yakho bekufuze ube nje umuntu oyimelakho empilweni kube sengathi noma ungena kumlungu usebenza kodwa kube sengathi ikhona into ephinde ivuke kuwe side business njengomuntu ofuze ayimele lachiza mani kodwa mfushayelenge mina evuke bese ngathi abe siyahlaphulula njengomuntu ethi nasivuse into okuhlaba ke siqobe phansi ngoba ikhona into okuthakathi ethinta into ngabazali bakho izizohlala kwakuvuse ivuse emsindo kube sengathi mina ngabe ngithi mina kanti hlala kanjani nathizwi ihlahle mani ngoba iphinde ngibona kube sengathi noma ngabe uzalo umama wakho bese ngathi abe ngiyafihla mina ngithi mina iphinde bama into ngomzali wakho imbana afune simfathi emthadweni izizovuka izohlaphe ngomzimba wakho ivuma kube sengathi ningabantwana besizalo nobesise sisodwa kube sengathi nabe siyangithuma thina sithi hayi mani ikhonto efuneke ibe kuwasha phezu komzimbeni ngoba nje sivuka manje ubuqenqe ngwasesibelethweni noma ngabe nizalo kwabo belifuthi bekufuneka noma nizalo bese ngathi abantu babagula thizi mani mayisihamba idume into bulele phezu komzimba wakho njengabantu abathi mina befuze babonga kube sengathi ikhona into ekhulu sakho kube emzimbeni ngoba nina ningabantwana besiphiwo khuluma nami mfowethu angazi uma wathi uzusho uthini kunjalo khehla kunjalo nje ngoba usho kodwa manje ngishutha into entatha mfowethu kuwe eqiqi zakho yazona sabathe uyaphakama kodwa into yakho mfowethu ngizomliqiqiza njengomuntu engithi mina uyazozasebenza ngokusemandleni kube sengathi yonke into akayenzakho uyenze njengomuntu engithi mina uyazabalaza lathi izibani yo mani kodwa kufuneka siyiqaquma siwashi kodwa ethini into ngabazali bakho imbala kube sengathi nanibamba to engumsindo esifuna kubazali banabazali kube sengathi bekufuze bathanda noma uphile uvuka into yimbi izinibambe ninakwani ninotho
That's the artist money. If you want to normally see as a team to say to experience like kids best comes in by you. Come on, say artist na mama misela 14 to who play the this market is second. Siyabonga kakhulu uKhehla mangabe usizakala uphinde futhi uthinte mhlawumbe ngale lapha besesiqedile ehlelweni mangabe ufuna ukuthi uphinde ulithola usizo ku Dr. Sthathu noma ku Dr. Ngonyama ngizocela ukuthi ngibuye ngibambe nawo umfowethu okhona njengamanje ngoba baningi abantu ngizocela ukuthi sithethelane ningakhohle ukuthi into mina namhlanje uqopheka umlando ngoba ngiphethe uDr. Ngonyama ngiphethe uDr. Sthathu lokho esikwenzayo namhlanje siyahleleni lokuhlola wonke umuntu uzolithola usizo sishayele nje njengamanje ngithe mina inamba ithi 071 811 9817 siyakwamukela yebo ngabe ngikhuluma nobani Kusiyami. Ubani? Nomvula hlatshwayo ePitritiwe. Siyabonga kakhulu ukuthi nawe ube senhlanhleni ukuthi uthole mhlawumbe usizo namhlanje ngoba uqopheka umlando ngokuthi namhlanje abantu basizwe basizwe la ekhaya ngoba vele bahlala bekuthola ukuphila. Dr. Ngonyama ngizocela Khehla usize nasi imvu iyakhala. Uthe ubani igama mama? Manje uma usakhuluma wena lathi sizophila ikhona engibamba njengomuntu engabe ngithi mina ngafaka emendweni ngiphinde ngikhiphe lathi sizophila ikhona ephinde ikozele phezulu kwento zakho njengomuntu engabe ngithi mina ukube kuyenzeka ngoba esihlala nyovala ngithi mina uyazi make ngabe ngibusele emuva labathena ilapha azala khona ngoba ikhona nasiwahle efuna iphile bese benhlahla kuwena kodwa manje ephinde babe into zakho ephinde kubophe mawuthi yaphambili ngakubalekile lo mama siyaxolisa lapha kusho ukuthi uhlishwa inetwork sizophinda sibambe omunye siyakwamukela yebo sikhuluma nobani ayikhona eSlondon isemkhele yebo ngithi mina uzophila namhlanje uzophila ngale nkosi uzophila namhlanje ngoba uqopheka umlando ngoba nje namhlanje konakale kakhulu ngiphethe ingudlu ngiphethe no Dr. Sthathu uthe ngubani futhi igama lesibongo Phumezi Makhubalo yebo ngizocela ukuthi ngikuthetele njengamanje ukwazi ukusizakala usekwazi ukusizakala njengamanje ngoba uqopheka umlando ngicela ukuthi ubambe kanjalo nje sikwazi ukuthi sikusize kusiyami awunankinga baba mawusakhuluma mfowethu lingayashisi ngabe sibambe into evuke bekushisa kuwe emzimbeni njengomuntu engithi mina ikhonefuna udilizwa enza kube sengathi uyazona kwakuyo sengathi kwesinye isikhathi mangabe usekusukule kube sengathi ngabe sidiliza into ezizingubo njengomuntu engithi mina ivuke sakushisa lento kube sengathi iyakubamba njengomuntu ekubamba kube sengathi ibamba into engamalunga omzimba wakho kube sengathi manje wena lophela kuhluka umuntu ophupha kabi ngoba ifana kabi lento ivuke maphupha kabi phezulu komzimba wakho manje kube sengathi mangabe wena ungaphinde ube umuntu okhuluma kube sengathi mangabe unomuntu osecela ukungaphinda kulalela ukuthi wena uthini lathi izimali inebamba kho evuka ibona phezulu komzimba yakho izikubambe kuba sengathi ungaphinde igijime nesimo sane zindlebe zakho njengomuntu engaphinde zilume kuhle umuntu athi ukukhulunywa kabi ngaye lathi izimali ihlala manje lento iphinde besibopho phezulu komzimba bazizobona kwesingathi kwesinye isikhathi ungafunda ukubalisa noma ungafunda ukuhlupheka phezulu komzimba wakho njengomuntu othi yabamba phinde athethe lathi izwi asikhuluma kwento size sithi into ezithula mbakwe sengathi nabesithi umuntu omdala ekhakini owesilisa waphindwa khona kodwa wase uthi niniqulwa njengoba nona abacula abathotshulwa wakho emzimbeni ba ngisho ukuthi abakhomfort uphinde nohlelo bese ngathi lento isimo phomba bese ngathi ngafusa phinde futhi ithunje umuntu ongasekho emhlabeni thihlala phezulu komzimba wakho ithunje bese ubuhlahla bakho bese ubuhlahla bakho buyahlala buyaphinde buyasukuphe komzimba wakho njengomuntu athi akababe into imali iphinde imphunyo
ufike njengomuntu engithi ngisathola phambili uhlale izinto zakhe zingahlangani njengomuntu engithi mina usathi azenze izinto azanyuka abantu ukuthi nakho umthakathi emhlabeni nakho umchiphene nomhlaba kuba sekathi ungavuma bafile lathi uzovuka futhi bafile ngoba ikhona problem kodwa ethule lo muntu ngasilathi emhlabeni ukhona kehla yebo uyakhuluma Dr. Sthathu ngabe uyamuzwa kahle yebo icela ukuthi uma ungabe unombuzo umbuze ukwenzela ukuthi ekwazi ukukusiza lamaphupha amabi Ilefuniyenzo wemfethu ungathatha inamba yethu yala ekhaya ozaphinda usifonele kuyona siphinde sikhulume nawe kahle ngoba siphambi kwabantu manje kodwa into efuniyenze kona mfethu kufuneka kubese ngathi sigijima nawe sigala lakho na asofike sihlaze khona siphinde kubese ngathi sithatha intombuthelo wakho siyakuqhubha ndawo lathi kubese ngathi sivala le ngoba ivuka ukuthi benhluphe phansi komzimba wakho ngoba iziyenzi kwamndeni wakho wona uzalakho imbali bese ngathi ungaphinde kwese abe fuzuza lo ntwana ukuthi badlule emhlabeni kodwa njengoba ethi mina baphinde kwesule imbali lathi manje sivule into kwese ngathi bazithunzwa lo emzimbeni wakho lathi manje hayi manje le nto lena kodwa isifungo phezulu kwethu lento ayethula mfana kwethu lo muntu esiswazi lakhe kana kodwa mhlophe wakhe siyabonga kakhulu kehla bayasizakala abantu sicela ukuthi sishayele futhi njalo bangabe siqede ehlelweni ukuze uthole ukusizakala ngamza kwethu ngizophinda ngibambe nawe omunye siyakwamukela ilobalekayo ngithe mina abangakatholi inamba la ekhaya ithi 071 811 9817 ngizophinda futhi ngikubambe siyakwamukela siyaphila khetha ngabe sikhuluma nobani ubani sikhuluma naye okwasibani Ntumi wow Nkosi yami ngabe kuphi ngokuhlala siyabonga kakhulu ngabe uyamazi uDr. Ngonyama nokanye uDr. Sthathu ubuya apha emakhaya eDrongolo uDr. Ngonyama usiyakuza ngayo ukuthi ubuyaphi uDr. Ngonyama usiyakuza ngayo ukuthi ubuyaphi okay no siyabonga kakhulu ngizocela ukuthi uDr. Ngonyama manje ngimtetele ekusize nganyako uDr. Ngonyama naye uyakhalba madoda yebo kai usekhona uthobani igama uyabona kehla uma usakhuluma wena lathi izophila ngabe mina ngishesha nyovana ngibuyele edaleni noma eqaleni njengomuntu engaphinde ngithi mina uyazi ekhaya ngabe ngiphilisa into emfuyo ebeyiphile eqaleni lathi izophila uma usakhuleka wena uma usakhuluma ngabe ngikhuleka kakhulu ngivuse mina into eyakuphila kangconywana kodwa manje ezihambe yabambeka njengabantu engaphinde ngithi mina kube kuyenzeka ngabe ngiphindile ngophinde ngikhethe ekhaya ngiluza into ezidala ngoba uma usakhuluma wena ikhona engibamba nje umuntu engaphinde ngithi mina uyazi umuntu uziyabophewa manje yena kwasepheni yakhe ngoba ikhona ebabafase ehlozini nje umuntu engaphinde ngithi mina angaphinde ke baba uyazi mina ngilela uphinde ngaphuphi ukuthi ngazophila iyababa manje ngoba nasebalungela komzimba befuna nqabuke nje umuntu waphinde ezehlahlelo ngoba umzimba wakhe uyakhathala lizophila hayi man iyabamba lento nje umuntu engaphinde ngithi mina asijubalale sihambe sefundela ikhaya ngoba ikhona manje umuntu engaphinde ngithi mina uyafika ekhaya befuna ngifuna ngikhiphe mina lento engamangidala sibe ngamasiko masibe dlozini siphezele esonto wena ngathi makuye kusonto ekhaya ngoba ikhona ngathi bazothini idlozi ephinde isabele kabi kube ngathi kwento zeni iphenduke kabi noma kwento ngisawuthethe niyaphahla into ziyama ziyabopheka siphambili usekhona kehla kusho ukuthi ke unqamukele ukhehla
i-private number asibambi la ekhaya ngani zakwethu ngizophinda futhi ngibamba omunye njengamanje siyakwamukela yebo siyakwamukela lapha ekhaya kuDr Ngonyama TV njengamanje namhlanje siqopha umlando ngokuhlola ngabe sikhuluma nobani Umhlandla wakamsomi yebo khehla uhlala ngakuphi Emlazi ekhaya kubo kwasiyami khulileka sisemalungiselelweni ukuthi zonke indawo umkhulu ekwazi ukubasiza abantu khehla njengamanje ngithe mina ngibuza ukuthi ngabe uyamazi uDr Ngonyama unoDr Sthathu ngabe uyazi ukuthi batholakala kuphi ngakuphi okay uDr Ngonyama utholakala eJimston utholakala eJimston eDelmo siyakwamukela yebo mkhulu khehla sikhuluma nobani Zondi ukuphi khehla useSoweto okay khehla siyabonga kakhulu ukuthi sishayele namhlanje ngoba sisehlelweni lokuhlola namhlanje siqopha umlando ngokuhlola ngiphethe uDr Sthathu kuba khona uDr Ngonyama ngizocela ukuthi mfowethu ungitshele ukuthi ngabe yazi ukuthi uDr Ngonyama utholakala kuphi utholakala kuphi eDelmo Park ingakuphi eDelmo Park eJimston yebo kukhona ke noDr Sthathu lana ehamba naye ngithi mina bazokusiza njengamanje ngoba sifuna abantu bephile kuzo zonke indawo la bakhona ubani sibahle khehla Nkosi yami olise khehla ungena ngingene kanje nathi izokuphila ngabe mina ngibamba umuntu obuphila naye ongusibahle ngoba ikhona into engabe ngithi mina abazikhiphe phakathi kuwena noma engene kabi kuwena ngoba njengamanje umuntu engabe ngithi mina uyazi baba leli njengento emcontrolayo manje elidliso efaka umuntu osibahle kodwa manje ngoba ngibona nje njengento ezokucontrola nje umuntu engabe ngithi mina baba mase abathi uyaphambili empilweni ikhona ebamba kahle wena uma sibuyele emuva 3 days back befuna wena njengoba abathatha intamba phinda ilengise ngenxa yento eyafaka wena lo muntu osibahle kodwa efaka intando